going back to Ubon. Yes, manguli na mig Ubon, guys. Kapoy na mining Bangkok. Gasto kayo. Na. Dong na. Bye-bye na dong sa ila sa Bangkok. Bye-bye Bangkok. Welcome Ubon. Na. Drive ka? Saan kaya ito mag-drive? Beep beep. Ngit-ngit ka no. Good morning, Adam. Good morning. Kapkon. Kap. Mami, very good kayo. Taas yung linya dito, no? Si Adam. Hi, Adam. Mag-buy of food. There is Chocolate ng lapan cake. Boss. Wako lang. Huh? Kasi tip ko nga. Don't eat my bag. Halak ka, patay. Gikaonan niya akong bag. Huy. Asa man mong bread. Tara ah. Dade. For Adam? Oh, ginahan to siya. Tawag, ikaw niyang bag. Oh. Ay, ay, ay. Oh. Hi. Hi. Kadabe. Hi. Ay, naisaging na din. Tara oh. Saging. Kana lang isa. Ay, tagduha gyud. Oh, kana lang. No na. Kinsay bang sula nagtupong? Na. Oh, tanawa oh. Oh, na. Yes. We only have 10 minutes before boarding. Mag-eat si Adam. Kasi mong eat. Pancake. Banana. Nana. Grabe akong passenger ba? Smile pa akong passenger ba? Guys, we are back in the house. Hi. We are in the house now. Abot na mi Ubon, finally. But amo ang room daghan kaayo. Daghan kayo unsa? Daghan kayo og mosquito. Kasi kang mosquito daghan pa jud mi labunon. Ay, sige sige, bye-bye. Nom 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 nom. Bye-bye. Nom 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 nom. Nag-buy ni og food sa test kolota. Uy, Adam! Tanawa si Adam, oh. Dong. Kain si saging. 10 year man siya. Oh, good evening. We are back in Ubon. And we're going to buy our dinner. Tanawa ang book ni Adam, oh. Na, itong tayo. Mami food. Hi. Mangga, hasip. Kamili tadi, kinain daw itong ban. Ay, ito sila sisil eh. Oo. Kanila doha. Oo. Pangkap. Okay. 3 kilos, 50 baht.